Priča porodice Brezina smeštena je u malom vojvođanskom selu Padina. Oni se već dugo bave poljoprivredom, pretežno ratarstvom, a pre nekoliko godina započinju novu avanturu sadnjom lešnika. Nisu pristajali na kompromise kada je kvalitet u pitanju i stalno su tragali za inovativnim rešenjima. Zato su danas među pionirima u primjeni redukovanog sistema obrade zemlje i setve. 2008. godine odlučili su da umjesto pluga koriste gruber za obradu zemlje. Uprkos izazovima, rezultati su pokazali da su njihova očekivanja bila opravdana. Ono što je bilo prvo značajno, što smo vidjeli, jeste očuvanje vlage. Vidjeli smo da imamo uštedu u prohodima, odnosno manje motočasova koristimo po obradi jedinici površine i da manje vremena se provede na njivi, samim tim efikasnije zbog toga što je i gaženje zemljišta mnogo umanjeno i da imamo energetsku uštedu u smislu manje prohoda za određenu proizvodnju određene kulture. Zemlja se više ne prevrće, zadržava vlažnost, a sve se obavlja uz znatno manju potrošnju goriva i drugih resursa. Svaki komad zemlje se koristi uz detaljno planiranje. Nakon žetve pšenice i uljane repice sade se posebne biljke, poznate kao hvatače, koje oplemenjuju zemljište i povećavaju rod. Različita stvar je preći na konvencionalnu proizvodnju, to je sa konvencionalne na regenerativnu, na lakim zemljištima, a skroz je druga, da kažem, koncepcija na nekim teškim rijetkim zemljištima. Na 500 hektara zemlje ima 500 prilika, a članovi porodice Brezina se trude da uvek stvore još jednu. Pre nekoliko godina zasadili su lešnik koji povoljno deluje na strukturu zemljišta i biodiverziteta. Treba dobro analizirati, dobro se raspitati. Hvala Bogu, nismo mi prvi u tome, tako da postoje druge zemlje koje su to mnogo ranije uvele, tako da treba samo malo raspitati i informisati šta su oni radili i prema tome napraviti plan. Pa od kako smo počeli da nabavljamo mehanizaciju, ne samo ja, nego i otac druge generacije, uvijek je banka tu bila uz nas. NLB komercijalna banka nam je tu bila kao podrška i za nabavku mehanizacije na dugoročnim kreditima i kao u kratkoročnim u nabavci repromaterijala.